Haji lang bakurki kaseng janji Youth Federation Jowai hagakat Henry April arjar Henry. Kalasyong ha office rekam kaseng hasalani koloni mi mentru Jowai West Janji Hills District. Kalasyim yakurai ban idol khas memorandum ha menteri rangba ke jela Meghalaya. Halor ke jing Dawa ban kentiu kyrdan ya ke Jowai Politicnic ya ke Full-fledged Engineering College. Pat ban ya ke kampus ke Captain Williamson Sangma State University hapo ke Thainri jantia. Kaseng menta kesengi arpeolai April arjar Henry la dep submit ya ke ni ke dorkas memorandum sya menteri rangba ke jela langba ke office Deputy Commissioner ke West Janji Hills District Jowai. Ha ke ni ke dorkas memorandum ke Federation ke Dawa kerki ban kentiu kyrdan ya ke Jowai Politicnic sya ke Full-fledged Jowai Engineering College. Bat ban kerki ya ke kampus jong ke new created State University ke Captain Williamson Sangma State University hapua uput usam keri jantia. Kajila Meghalaya lapia ya ka hakilai benta. Kata ke Khasi region kabala iyo shibun ke jingkerku ha ke roy kapar kum ke jingken tiu kyrdan ya ke Shillong Polytechnic sya ke Shillong Engineering College ke Shillong Medical College sya kiwe ke Garo region ke layo shibun ke jingkerku ha ke educational infrastructures kum ke Tura Medical College bat kiwe bat ke Janjia region. Kani ke benta balai ke jela ke long ke basa din palat kam tam ha ke educational infrastructures hang ne don tang ke Jowai Politicnic ke ba ai jing hikai diploma course extra. Kaseng kasengau kia halor ke jing no shiliang ke tarajur ke sorkar jela ha ke baya de bat ke educational infrastructures bat kiwe de ke development activities hapo ke than ke baya nujor bat kini ke artli ki region ke jela Meghalaya. Halor kini ki nongrim ke Federation ke lami khaman na ke benta ki paitba ke region tia ke ladawa kerki na ke sorkar jela langba usri Conrad Sangma Chief Ministers ke jela man kentiu kyrdan ya ke Jowai Politicnic sya ke Full-fledged Jowai Engineering College. Da ke jing kentiu kyrdan ya ke ne ke institution shibun ki samla pule ke than ki batrang ban pule engineer kin ya alat bat ki kemi ki pa ki khamsuk ha ke bapha ya ki kon shabar ke than bat shabar ke jela. Labu ru ke jing Dawa ban kerki ya ke kampus jong ke State University ke Captain Williamson Sangma State University hapo uput ke region tia. Da ke babu nisna ya ke ne ke kampus ki kon samla ke region tia kin yo lat ban pule ha ki kyrdan bakham halor. Bat pensuk ya ki kemi ki pa ban pen lut pisa ban pha ya ki kon shabar ka thain ne shabar ke jela. Uba OL tariang presiden rangba ula ong ni kum kaseng ngingei bat kermen scam ba ka sorkar jela hapo kan nong yelam ukon rat sangma ban bishar bat ai ke jing Dawa kaseng na ka benta ki pai ke region tia bat lang ba ka ne ki pai ba jangi kin yo ke jing shania ka bapura ya ka sorkar MDA 2 la pen kot ka korwa khubor na uba ombor mi el tariang President Janji Youth Federation J.Y.F Central Body but na usam la Sri Clifford Marshalla Joint Secretary Janji Youth Federation.